toidichali wali ngaba explore wala bali kundali apasini kanga ibuga na wanu nakasini nkakali ndi mukwandi musaba kusabe kati nakwandi kati kendi di Kampala tijja kuvawa toira kyalo walemere city tijja kuva Kampala irikira ni muvaka ya senior 6 abena bino bikola muvaka ya senior 6 ni muvaka ya senior 6 muvaka ya senior 6 sana kati nganzini diniko campus tisomo kati mzee yamala wiki ngatambona kumbe ndiyo kudeni na mpamsa kwa kalo jina alamba ngoja nengwe ndia bulungi angakula kukweno deni ase muntu ali mwendala ekinano noki bambe endala kinana akola audio na video zenera bilira mbankera bilira omusada nkubira simu walo kiri understand ono Alan Soja ogamba ki bampadde sente zo wano nkushootingire video na mutola ku ndi bano bafire ba Kampala kati bali kwenda kundi kumbe bya irala kumu omusada bamuwa sente kati yankubira okumala ennaku ng'esatu namuta mu black list ngayo obona atali kwogera ku kimwe kudiru ki iwozera na audio awo mfase ngwire mu ba honesty n'abamu kubankubira abakubanga simu nga namba bagitwire ku TV bankubira awo nakwa kati wena jo honesty awo wena studio ya honesty yapana okufa bambi bamwita Kalimu ina lilahi wa ina lilahi rajiun bamwita Kalimu Box Stars musada yali mukubirwa bifaananyi Kalimu oyo ne yankubira nakuba ati da studio no ayogera lusoga nakuba nti onayogera olusoga nzo bamuki omulamu bona wentuka kusene mulire kyenkana muweire wendala eri kunyuma yambulira ati ngatoli steady endala eri kola olwo wowe fezo twaire eno ambulira awo ebyokulya ambulira ebyokulya nkoba oyina okusula kwanza nina era biki yakoba ndi oli kunyumba osobola osula wano oyina kyakulya njakuba nali byogera mu lusoga wanti ebyo byonna byonna biri awo offered producer waakuba atya ati yampa producer oyo honesty kuba ati uwe mugezesemu kati napimamu honesty oyo napimamu honesty nga honesty akuba ngaakuba okusinga kubali baproducer nemeni zungirangamu wanti kati wano kivaawo nanambalaawo wenkola nemba nakole nemba nga mukaaga okuli happy olwemba lwenasooka okola baali balweta teacher neizaku happy neizaku lemba balweta twocha edindi tidifulumanga likalye kali wane sio ya ndikuja kukusala olwo ndikuja kukusala kali mukubwa tujakyesa onatu nonola Kampala nanes as inspector management yone eri gentufu management yentu nze ni mu magical town there so wabafana Astronation magical town there so oli kubuzabuza abantu Astronation yindi ni town yindi manager awo kale nani aira mwecho mali kati le kamba kubereku nanka alija magic town nali ne group nga bajeta Astronation lage masenti bashini kit promoter nali na mito angema mu bouncing bichi nga managing omwembi mwene nti leru storage chikumba wa ndemsi ini podi naundi bamwita Nando's ngana bakola kati Nando's ye yali akavalinga wona ngana kushoya ngana kuchiringami ne kwino Astronation kati nze njojo ininga magical town wali benina chi Astronation kati bila kanto kati no musadene na muno nonchize nine change kuba tikizira buzibu tusologeta twakola company etya ayo wosigaza wakako such that wokubira kukola ko koloti empologome ibiri edifuga mu kisaka kirala tegere bulungi